Berinal itu orang apa bulin? Tu apa bulin dulu? Yon kalani. Oh. Udah rata-rata mau pada peter saya mau sana yon nali Pak Buli ya meni. Beni. Tak kayak seupas tu kan, tempat bulin. Bola ambil tempat lagi Pak Bulin le. Ana Buli dia 5 sen mani. Oh. Chef ni mani. Oh, sampai. Nada bulin pun saya di bawah. Kita malas boleh kita ya pus ini lah tu baik. Kalau ni ah dia tak suka. Dapat dah. Okey bit. Dia mau boleh kamu indah. Ini lepas ni. Kan tak dua dia. Ada tak? Bah. Atau ada dah eh. Teh. Kolong atau kan dia? Iya, kolong kok. Iya, tidak boleh. Di kota. Dah teh oi. Pura-pura sugigin. Pura may sugig. Ada demi perempuan apa nama? Kanjang ki ya atau bui pemala. Oh, nanti makan pemala. Iya, pemala. Orang sosial lama ngakam karena. Orang nak pilih makan. Apa kapur katanan di pa? Ada poperi. Poperi apa yang solo? Baik. Apa ini sari? Ini kolong. Barang dulu ya mesti potongnya saja. Kan dulu kita lah. Biar kita keluar aja. Ya. La ta lesu to ar sempre la mai ta na sia si bata. Benar. Tu kolong ya tu. Ya te sepene. Lah. Kapan na tandai pong gebe baka na sa lugar ni na tu. Ya betul. Na yami sempre tu pa la tanya kolong sempre rin tu lab. Ale mo hamra lamit kolong po. Ada lalan itu kolong. Tadi pembinaan sebuah rubak.
Di Batam ito ano dito sa. Apa? Tawag dito. Boleh benih? Di Batam ito matalita dito. Hei, Tatena taro dito ano dito. taruh ikan na yan. Bili-bili ko. Kale. Di pake hindi mo ko gusto ko. Yeri hindi ka mo po rin. Di pake ni kayo. Bakit malatak to? Lain ni tindi. Lain ni tamu. Ana lebento maasan gudo to. Sakit niya lang. Ano, lebento maasan gudo. Wala pa sin tawag. Ini kita pernah dulu lagi. Ini kalau nila meter ko. Ganda yun. Barket sa dia to. Kasi peran. Kasi peran. Yan, tayo na nag-ulit. Nambalipan na. Sulit, ano na yung ina na sulit na yung pan. Alapit ka. Tantaran na yan. Yang po magkana liit. Oke, inilah pembukaan kalusul, pembukaan ketupat, pembukaan berundak. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih. Akan disajikan kepada arwah leluhur Sorok-sorok rekele. di Pumargatu, Kecamatan Serang Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Ritual ini dilaksanakan setiap tahun di bulan September Terusnya itu kalau semua taman ayo kasih tahu bilang setelah panen. Dilaksanakan oleh masyarakat di kampung Bokko, Bokko balik Pumargatu Tambunan. Padonan itu lunya. Apa ya? Hindi na ada lubok. Hindi
bakal mo ito matalo. Bira may doon ina bakal. Balik doon. Diri di ala pe. Ben tagkada may pira. Ben tagkada doon tagkada. Bariki. Beri pala eh. Iya. Apa to? Yang tagkada may pira. Oh. Yang tak bisa ngalah apa? Apa ya? Ini boleh lapan deh. Ya. Kata itu di sana tempat. Dia sana tempat. Bakit maubusan na to? Dapat dem. Ano pa na po yun? Sanda te. Ina din nung lapas ito po. Bagusan na mo to. Oh, hindi pa. Siyong mo to. Siyong ya, di magkay. Kaya mo ko siya. Wala pinaw. Ako lang kakabahan ito ulit mo. Oh. Nah, betul. Kalau sungai, Kalau sungulia. Ya. Tanya kalau sungulia tau. Kalau sungulia, kalau sungulotong, kalau sungulia, kalau sungubusa, kalau sungu riri. Beninda kariri. Una neneen. Napa doon di bakta? Mangka pinakan din ano nikan. Kan nama tayo. Kanasa. Ana di sini kita mati na no. Ano ni dia daw na aton. Yan man na. Mbak. Katupak dia. Sana patay yung masuk. Katupak dia Ria. Kan nama katupak dia. Berapa? Di pada itu ni kau kan tak? Itu balangan anda tu. Profesor, Pak kalau kerja, Pak terobangan. Kalau kegiatan. Kalau ketemu dia.
Busan. Sa sibala na itu yang pokok. Sa petu tada mengken be kana sa anto to. Sayo na luan. Bisa baine. Ya aku sangat kaya lo balik papan to setan na yung to mo. Mangkawi itu. Ini sudah selesai. Kumain ko tak rami satu-satu. Jangan pakai itu di band kande catering. Ya, Katu di band to Abu dan dua. dapat gato. Jate Di untuk catering nenek Todolo itu. oh. Di band catering ini. Iya, untuk catering nenek Todolo. Dan ntar kada bisa catering doang tadi band nih. Kan bisa toh. Ada bisa le. Catering Indonesia pi. Kemarin doang tak bisa juga dong gara-gara cateringnya nu STM dipakai. Ya malah lok pakaren do antara pada. Nah, bisa kan siapkan di Yo, catering tiap tahun. Iya. Kamu mampu kok. Iya. Gimana yang sulit? Mana? Lima lu. Oh, iya. Sudah kan? Tak mau ton yang ten. Hindi lo ada malaton. Mau ton. Oke, betul ya. Nah. Ya kata mah. Namuray na mi pa. Salah. Apa? Saya benar sama yang ni ha. Macam-macam. Kamu deh. Lagu sanday na yun. Mesti di mana teh? Orang di tengah ni dah tak kedampangan nak tolong pelin. Mau tolerar to me. Yung dito. Nah, ini dia wadah tempat meramu sesaji nanti. Ba, may balok. Dari kata anu, teh ke ban lah.
daya bada di panero ko Kambatu. Kambatu ya bisa di. Sa Kambatu to. Kambatu mo Piororo nina. Tanisar ka Piororo. Mami sa Piororo. Wala ka man dua. Nalipan na Piororo manisa. Kasihan na dia kamalatong na dia lang mga pidol. Sekalian borok ko dito sa badan ni Kali. Pangalan din pa sa Bisa. Alam ko buwan. Yun na san. Yan gambay pa ano na ito. Apa ya la ko mga mirap ko. Yung ko mga mirap. Ano ito dal. Oh. Ya telako. Iya, balay kamay. Ko ya sen. Preso sunat ulit. Kangkir ka bar biyo mi tadane na tiro ko mi dole. Nanti mama ta mga suki yun eh. Rani na ito nina. Ako susoy ni kita abang tante kami daw. Buka mi to atas. Oh, guna ko na le. Wow, bangko ko bagi-bagi to dalu eh. Wala mama ta tarik kami foto na kami foto kan. Hindi siya patay bisa eh. Tusam bawa-bawa aku lagi. Oh, foto mo kanto. Ini walau bawa aku lantas. Iya, ada reka. Ada reka bawa pula bisa. Tapi kita mau kade dong. Dari kebalat kami ba? Adik. Banyak kalau anak kan udah. Dari kantor mana semua tante. Oh, bisa memo. Tidak bisa. Bisa memo. Bisa. Iya. Kenapa buka itu tas? Nata amat tu apa lah dia menurut ena kurang untuk gol-gol aku bagi tu dalam. Adik bebo lo. Ayam tak dia bawa biasa ni. Sok ka mo rin. Sok kok mira oh itu lah. Kaya mila bani mama ana daw. Ay. Okay tu. Apa te to na ba ko nang kaget. Pak Abu tu le. Iyo, tutunan ko sini desi daw la. Ya, mutai ku pakai tes sedok ikan. Ini bisa daw. Boy kimban ni. Apa di paling pek kumban ni. Lewat ko bo lewat pa tu pinggaran no. Ya, mira. Tak ada kana anu lah, tak ada kana mari basorong kan na. Ya mo to lekan der kata. Iyo. Masoro dulu ke masoro dari tak ada kan iban apa. Samarinda hadir bosku. Oke, Muhammad Jani dari Samarinda. Anak rantau. Oke, anak rantau. Siapa anak rantau? Sangatta. Dari mana? Rantau di mana? Sangatta. Sangatta. Oke, Sangatta. Rantau Sangatta sudah hadir. Oh, ni puto ramai. Dadah. Dadah. Oke. Tamu ko lah. Wow. Ana limang kuwanin apa pura ya? Dapat pikiran apa pakai anu? Terserah aku. Baik sa atas. Iya. Oke, ini betul. Ako santi. Makalembo tu sanduk.
Ini namanya tersentuhkan. Ini teh madar untuk perempuan itu dah. Perempuan asing ini itu. Mana dia pada oke lah di perko itu anak. Ini titale mada di perempuan. Mak bani perempuan ni mak bani. Anu ni bani. Oh, namanya lo di Ini mah lapang na malapang. Apa nama kali para kutu mari. Malapang na. Lain ni tahu letak mana? Kami ramai tahu letak mana? Apa ada dono? Malapang na. Napa ipini ka ko na leso. Bade ini. Padio na luto dia. Sudah. Ya. Talu. Talu. Taran dulu kita. Bisa pa. Bisa. Ya. Dulu lang tengah. Oh. Toli. Gelunda kada. Sampai kamu ke mereka. Gelunda. Karena minta kalau. Woi, kami ramai tahu. Oke. Beri panitia ini nete. Saya minta saudara nayo. Bene na ka kita makan dulu. Si taluan. Iya, nah ini kayak sadar. Anan nih. Apa? Lah apa itu? Anan tu. Ada pana. Anaknya tu kok. Talu ni. Kalian lele, di mana ini? Ini di Tumbang Datu di Sudu Tumbang Datu. Dia making roro ya kak? Apa? Yona sampai kalusuk. Apa sudah? Sana dah. Maririn na. Oh, mabusan. Di makalusuk lang tawag ko. Dapat inan. Melay. Alalay paano melay? Katupaan na rin. Maririn na kalusong maruri. Biar dia kada. Kan dele. Ya tak mela para kata kalusong. Kita lunasan. Anam. Apa ada? Lalu apa? Ya
Dapat alam yung patamay katupa daw rekes yan. Dah malan. Letoy. Umban na tak ada patamay malotong ana. Oh. Ben nasangin ti kareke na patamay nasangin. Jadi kalau misalnya ke apa kutanda, tu aku dah dikata ikuin mempatu kata. Kalau ada anak ketupat ni nak. Aku ketuparan ni nak kulan na sangat ana tadi. Dila eta rin etika. Dila eta itu belum dah kasih kalau sama. Dila eta. Ana bayar ke mo. Ini kolongan ini nak tak ada. Andaklah kita terlemas dah. Kolongan pak di kolongan ini nak tulan ni, di sekuan ni. Tadi karo kolongan karo kolong tekor. Iyo tak ada. Ini nasar kita ni. Oh, pepenai teh. Nangka di pepenai tu. Teh. Baku. Berarti tes sudah. Kau dah tahu tu. Betul banget. Ano mi. Karena mereka betul. Gana mi auto. Nalayo. Ratu kumira. Oh. Kan dito. Ono kan modar kan ratu kito. Tak. Ikan dun. Di jual kia dah. Lepo. Kau tahu kau mikir di tahun. Kemarin kau tiap tahun di pokok na. Taruh di kira lain. Layo mo be balanda kian. Tahu di kira lain, memang kali pokok tahun lain. Kita raat ko may dala. Raat ko may na mari ni kandon. Lan ni mai lo kunal lam ni. Perlana. Iya panaran na yo. Mana tadi panaran. Ya tadi pendek tela. Di ratu ko. Ratu ni. Apa ko di ratu ke do no ade tukki. Mana lomba ke ba? Pasarian ito. Mendaga lalo. Oh. Ada panaran ratu. Aku ko di pasarian. Lomba daw. Katamay bang. Kada level tetro lomba ra teba. Apa ini kumutuan? Nabuakan ako lomba na ni ani. Ah, hindi pa yo.
Bisa toyo kerendam kayu. Baca kenaran. Yo bakku. Yo moya. Ya inde deh. Ya ari tale pendana tuh. Pada kandung ini. Kandung mata. Apa kaya? Kandung ni dolon wali kandung mata. Udah undi. Ada di kandung mata. Apa? Mereka kota. Ya ada we. Waki dolo. Oh, siapa nih kandung itu? Iya tele. Bah, kemampuan wan tahu. Amat aku. Ini pura merono ikan dunia nasar. Ikan dunia nasar. Ikan dunia nasar ni ya. Ndak ada mau di-share Jo. Betul suka kuning. Oh, dan ni ada selek. Betul, itu kan bisa. Nampak tu mengalang landau. Ya saja aku lupa le. Si kampang ko ni. Iyo. Aku lipas saja pian dia lu. Dami sela sa ba. Sadia aku babak ko ni. Tepa. Assalamualaikum warahmatullahi Olah, aku pokok tak le. Iya, di tok. Assalamualaikum warahmatullahi Tepa ngasih. Tepa. Dah apa? Iya. Ya la turun de tangan. Lurik kita ada dua pan. Iya, tiro dulu. Ya tinggal mete. Rian baik tak ada melakukan. Indah teh. Wan yang baik. Oi, tepa beli berapa? Itu kan apa? Apa tuh? Di belakang nih bagus juga. Oh iya. Iya. Kalau yang di perantau selama. Oke, boleh. Indah dalam baik teh. Di badan ko anu teh. Itu salah dua teh. Iya. Lembo perleponan. Mitra sahur ke ya? Ada. Oh, tayo perbaik tuh na.
Lalan. Wih, lalan bener teh. Wih. Langka apa to? Landa bagi ketok landol. Oh, di bawah siapa yang sule? Pating lak. Berate, beralakpan dulu. Darah sampai lu. Lakuan mo te. Ah, hindi rin masapa doon. Sampai Siapa na sa karido? Hindi pa. Hindi pa misa. Oh. Marapanaran na tayo. elak ba mo sule na elak ka? Iyo. Berta panaram minsan in. Iyo, iyo lu. Ya janun na. Mir betul ya teh. Buka jalan nih. Wih, jalan lalu Sama foto pa mo. Dalam lande minde. buka jalan nih. Wih, buka ya. Mari panai. ini tak. Ate apa? Bitin apa yung may tayo? Siapa? Iya. Iya, Bang. Ano na pa yung may? Ya, te. Iya, terol lah. Ron, kalau sini yung eh. Pero kayo sudah. Eh, kayo yung sulong to. To. Kandean. Nanggo kumalang ka. Ni bala at ni ti. Nanggo mo. Tuh, dia kemalang kan. Iya. Kamu kuam mo niyan apa? Oh. Oh, serib. Sisa serib. Oke, persembahan. Syarat dulu kami. Mabuang kira kate. Oh iya, perlu abon. Baru tahu apa abon teh. Oke, udah bray. Kalau ke sisa oh nah. May nakalalapan na si 2,000 rin. Kan laku lalapan dok itu ya. Nah. Dikasih pengaksel. Bagaimana enak itu pengarang? Enak, komplit. Oke. Hati babi. Hati babi luar biasa ya. Mantap. Mantap. Sina dapat to asulan ni ano ikaw na lagi sa mas. Biasa na ako sa man gaga rurun na tayo kutan tayo. Sampai kita datay min. Solamente kanina naman din po sinupin. Nasab kumulay ko.
Sing naman siara to sola anak kampon na de na. Sing na pangarti ito. Ano yo? Woi. Oh, para. Ano ito? Sing nas. Basta mga bayangan ni Ratu. Ya, supaya cepat-cepat jodoh. Sola na kampong to. Tak kami mas sambayang kung apa rin yung sambayangan. Nayama ka ano kasi sola na sa ngayon pasalama-alama kami. Paano tayo masikulan na. Rondong na masikulan. Kanya mo yung punti na ano lang bersambal. Sampai dia pelidakaran jodoh. Dari lakukan demi itu ayah. Foto kita namin dala. Dua kali po. Bagaimana murah kata ya? Pindah kami jangan. Oh, heng na kitra na natin do ang siya. Oh. Oh. Kalau mau kuman, bisa bikin kuman itu. Ya. Mbara sih itu ada. Mbara itu pararang. Ngantuk kontranan. Oh. Oh ya, so under tuh lebih video-video. Pararang kali. Iya kan. Pengarang. Buat aneh. Uri. Pinian ri. Ini kan depan. Benar. Ah, depo pe. Oh, Lompat ke dia, bertak bawa aku ni atau dia bawa aku. Lakukan dia pergi ke ya? Oh, tak apa pion lek. Oh, mami nalik kan. Aduh. Enak tu. Hindi pangararang eh. Pangararang eh.
pegang kung may makan nih. Ada pengalaman ini namanya pasad. Mamir ka. Mami. Mami, po tapos sa. Iya. Bura to mambela lang tiro na. Iya. To Jakarta, to Makassar, to Kalimantan. Anto. Iya, telen. Oh iya, untuk pelen iya. Pa di Belopa nih sekarang. Oh, tak mana yang pelopo. Di Belopa. Belopa. Kepala ranting ini di bawah. Oh iya lek. Saya ngoparkan rampon na. Iya boleh. Membela ko Belopa. Belopo lek. Lagi. Lagi mo. Ini daun ambil pakai Kandian berkeri ano. berkandian. Ninda tu. Oh. Pasaran kami berkandian. Nyale lah ko baka. Pasaran ni kumaha. Apa ya? Oh. Dia bakung eh. Buat ta. Kuman din. Buat kata kandian ninda tu eh. Ninda. Neka kapor kanina. Berkanina ni rap kata. Ninda. Oh, lo tabe parandung eh. Parandung eh. Parandung bisa done. Ini kita parandung done alai done kita parandung na. Alai lah minta nuna. Terus aku belum masuk Saya boleh dibantu. Alai, mana kami di barang ni tele. Jadi mana minta tu. Bagi-bagi. Alai mana minta ni bagi. Kan teh? Alai mana minta. Alai mana dalam nanti. Tepa. Tenagan nak. Tempat kami mana itu. Sang ande mo bembang minta mo. Oi. Tempat kami pikir santai amarai itu. Teh ya tu. Itu ada berkos sama itu sudah. Kami di baka tu. Tinggi. Oh. Nanti kau kirim ke Karatuan. Iya. Ito parengin din ako, dado parengin din. Ito perengnya. Saya ambil aqua. Lakman din kit. Lukman Demkit. Gambar ka papyong. Ada.
Atin. Tambay dengan tiru marante tol. Wah, sanda apa selang? Mau naik pina dia tak ada kadang-kadang kami dah. Dah dapat kan? Kori. Eh, mana mau kesana? Bagi sudah pingka lah. Pending ke pingka di kota ini paman. Melon. Iya, deh. Komunitas. Aku bagaimana orang Kamu sudah makan kasih dikit tadi. Oh. Iya, bang kau kan di Pararang. Belunda kena. Belunda kata apa? Belunda kah? Iya. Itu ya wala yang. Kan dia belunda. Kenapa ya? Ada pokok bawa mau dogi. Oh ya mau boleh. Kande di kelusung. Kande. Enak aku. Kurang kan kalusung. Kandi, enak. Kurang kandai. Yo, mama mata. Sekarang ini lagi ben, mama mata. Mata pakai kalusung. Mana apa yang tak lambat? Kalusung mama tu. Mak, tadi berapa iya? Hmm. Kita tak mama mata. Mami kaki kalusung mama ta. Mama mata pa di kande-kande mo. Kamarate wawa Mami memang ni kaya mama tamatay. Kadian kan lagi. Wah. Yan dito, yan mo kay. Bagi ba kami sa Apa? Apa sante? Pero na mawala sa mute. Kamu bagi yung biasa kamu kung Nalakuman din kita mah. Nalakuman din kita. Oh. Ini waktunya kita makan bersama. Tapi yang ada mah. Bah, ni nak pergi kemana Kalambe? Nak ada cerita pergi Kalambe, nak bukan dia. bukan untuk minggu po. Oke. Dah. Wah. Jago Kalambe, wah. Nak ada ay sama Kalambe lah. Ada pa din yung pasyo. Go na. Kata-kata hari ini Kalambe. Saya lapar. Lapar. Lapar sudah. Kalambe lapar. Nalagi mirtu abi ang Kalambe tekan di. Video di rampunan dia jo. Apa muka mah? Jo Rusia wa. Allora mi ravai sono tutti
Oke, kumain lagi. Oke, yo. Oke, itu kamu kita. Nah, kumain lagi kita. Oh, dari peturungan ke syutingan di kumain deh. Oh. Oh. Dia ada video. Pulang kamu. Bukan diusir tuan, mereka Perut atuh. Ada yang sana. Ada yang. Ada yang. Jangan mana. Mana yang menolak kita buat? Nasaan ini? Saudara lang po ni kentangnya. Ako na. Oh, ni Adibi. Eko ko na ro na mapatan. Ya, tok kita begini.
Oh, salah masuk teh. Apa ya teh? Coba yo. Masuk kan ni. Aku lu masuk ni. Mandap ko ana. Kaya matapos. Kada menarang natin yung bunyi sa matakot na iya, pati ngay tao na. Oh, kung natin eh. Pambawa na papa. Ang padulan. Ang kandete. Nasa lang katok ko na yara to. Patok. Pada ramangin pa na natin. Mbarayan. Alar kami kurus so tingin na ano mere video mo. Bisa regir gitu apa teh? Lang itu sih. Iyo. Nampak ni satu ilang. Kena pera rin. Bawa-bawa ni le. Ni bawa-bawa aku lakukan dah. Okey, kau ikut. Tulong pada berita ya. Non. Oh. Oh. Aden. Tempar ka lang to ako, Aden. Matamba-tamba bang mo ako ng kurang. Terima kasih. Baik kami kure ya. Kamiru apa kita weng kan? Karena rumput ya. Nak kadang kali kita nak kali bayi terlok. Apa ya pula iyo? Oke. Mau minum balok? Oke, minum.
Kamu kumandan do. Akan ukuran apa mi? Siya. Dari menenam patu rekibana. Oh iya letak ada ya di. Ya tak dong. Man ilo itu anda. Ini ketuk ke. Iya. Iya. Na kisingkin aya sang manem dok. Yo ini ni. Oh, wah rasa le. Weh. Ini sama do do. Oh. Ya. Oke, mangka. Keturan le, peralu tu. Columbus. Keturan ni Soadim na. Itu rasa adim teh. Oke. Woi, tak apa mik Oke. mana? Awak kau. Tidak minum malam. Oke, Makkah. Sudah. Minum. Halo, Chris. Malo, enak, mami liu. Yo saya mengkasa. Chris lama Malaysia deh mai. Hindi tambo ba yan? Dia luan ni be. Pengayo mana apa kan ni? Iya. Ano? Sewa hotel. Sangat pwede banyak sangat lu tu. Tapi lama saya sudah dah. Tiga minggu. Mana ni? Mau datang tanggal 9. Oh, 3 minggu dah dulu. Iya. Oh iya. Mang kamu. Tarik dah, belok kita mengambang. Asal anda saya lang ala. Oh, Sudah. anak kan daun dek. Nah, apa tu? Oh, kan bikin mami tu. Hello. Do you want to eat? I want to celebrate with you. Okay, ano? Dapat kamu bantu nak deh. Aku deh bu apa? Aku udah bawa. Do you want to try this is Yellow one. yeah, Yellow rice, yeah. more soft rather than black. Namanya black rice. Para tu gambar ni dapat konde. Nah, Ni Pak Tio. yang domba itu. Dia tahan. Ini gambar ni. Itu dah bawa kat bawah. Hey, do you want to eat rice? Beri tu apa wan? Dapat kedua apa? Nah, rice and pork. Beri tu apa? Ya. Dah. Beri Pak Biong sih di enam. Ya. Masalah tu dah nak andek baik. Tak ada kan dia bang iya. Masalah. Tak ada salah. Saya sengaja masak salah. Tidak. Bolak kuina. Mana? Bagus tu. Oh. Tidak ada belum Dia nama kau dikintan. Sini dalam coba. Just try this one. Thank you. Not too long. Ya, cukup. Okay, please. Yes. Take it.
Visiting daon. Kung ada kita di sini lah ya. Doon na lang nila sa doon. Mantap. Kung kakay mga rin, kukuha taris, kukuha commander kung kanan. Iya, nalaro ko na pasti mo rin coba. Kau bisa mikir mau Columbus tuh Bisa. Malam nak Columbus mana nih? Mau Columbus begitu. Lagi ini pinan nih kak. Rami teh perempuan itu asli. Oh, itu ramai lah dia. Karena matumbari ya, na tuntai mak Columbus. Iya, waktu na itu. Itu masirus. Jadi selesai acara. Udah makan. Waktunya bungkus kalau ada sisa. Oke, langsung Ki. Dia mikir le. Halo. Jadi selesailah acara mak tak dah. Iya, dah. Nah, yang belum melakukan persembahan tadi sekarang mau persembahan atau mau buang. Keluarga berlima. Mama Willy, sola 5 anaknya. Persembahan. Dari siapa yang persembahan teh? Yo may kay Kalimantan le. Umani masapi. Hindi. Ah, mau pasok sa inyo. Iyo ah. Buwan na Dia lang. di bangun-bangun na siya mo. Iya direket memang si pasibawang kan di pasibawang. Beda apa milulun di dalam
Udah saya cina nih ada, jadi so pangkunin deh. Oh, terpengkel. Halo. Udah. Ya, oke, terima kasih. Demikianlah ritual ini. Oke, baik.